سپلی بیانی باش محمد دباطلانه جشن قربان دم دبینن کو گله کی قزاین ترافیک رودان و هر واب ده هزاران آجوکار جی شوفر جی خلک ترکیه جی راست جزاین ترافیک هاتن هدم کوم ندرن لگوری وزیر کار نفقی ترکیه علی علیکایا د پنج روزن باطلانه جشن قربان دا 3913 قزاین ترافیک رودای لسرانسر ترکیه و باکور و هر وادوان قزاین ترافیک انداجی 44 کس جان خوشدستانن 6307 کس جی بریندار بونن نها 54 بمپیکرین ترافیک رودانه دوان قزایان دادم که هم ندنن جسد چلو حشته وان جی جوان قزایان جی جبر لذت زده گلکی چه بوی جبر کو خلق هول دادن کو بگیجن باجارن خوش بکو باطلانه خود جشن خود ببی آوای در باز کن لبله لذت زده جی بو سدما مرنوان بو سدما قزاین ترافیک دم که هم ندنن دسیه گلانه داد اسپیکر تفدیرن جشن قربانه حتی 11 حزیران جی یعنی حتی دو جی بداوی بوی نه دم که هم ندنن 75765 otomobil rastê cizayan hatî yani rojane 15000 zêdetir otomobil rastê cizayan hatî û her wiha li gorî sala borî ji dema ku em nedinêrin ji sadî 110 zêde bûye cizayên trafîkê niha dahata îsal heta 6 mehên ewil jî 53.6 milyar lireyê Tirkiye tê çavarêkirin ku di sala 2025 da jî dahata cizayên trafîkê bas li bajarên Tirkiye û Bakur ji 100 milyar lireyê Tirkî jî derbas bibe cizayên giran ên trafîkê li welatiyan tên sepandin.